Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe hano ku Cyizere Family TV mu makuru n'ibigano tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherera mu mpande zigiye zitandukanye mbahaye ikaze hano ku Cyizere Family TV. N'ibigano mutegurirwa mukabigezwaho nanjye inshuti Isaac. Inshuti zacu uyu munsi amakuru yacu tugiye kwanzika tureba intambara ikomeje guhuza igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 umwaka n'uw'ibihumbi 2024. Leta zunze ubumwe za Amerika zemeje ko igihugu cya Ukraine zemerewe kuba zarasa mu gihugu cy'Uburusiya bakoresheje misile zayihaye zirasa mu birometero 3,000. Ariko nubwo zamaze kwemererwa kurasa ku gihugu cy'Uburusiya nago Ukraine yari yatangaza igihe izatangira gukoresha izo misile irasa ku gihugu cy'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we avuga yuko niba ibihugu byo muri NATO bitamwakiriye muri NATO nago iyi ntambara agomba kuzayitsindwa, byanze bikunze azakoresha n'intwaro kirimbuzi, ariko ari kwikomanga mu gatuza avuga yuko iyi ntambara atagomba kuyitsindwa. Perezida wa Ukraine aravuga ko iyi ntambara atazayitsindwa, Uburusiya nabwo Vladimir Putin nawe akavuga ko iyi ntambara nawe atazayitsindwa. Uguhiga ngo ubutwari muratabarana, umwe arata imbaraga ze n'undi akarata imbaraga ze. Ese yabigiye kuba intambara ya gatatu cyangwa ibiri buze kugenda bite? Mu gihe Donald J. Trump atarinjira muri White House akaba azayinjiramo mu kwezi kwa mbere, we yatangaje ko mu masaha agera kuri 28 iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya yaba amaze kuyishyiraho akadomo, ndetse agahagarika amakimbirane ari mu burasirazuba bwo hagati aho Isirayeli ikomeje guhangana n'imitwe igiye itandukanye, Hezbollah, Hamas, Abahuti ndetse n'igihugu cya Iran ndetse n'abari mu gihugu cya Iraq. Ni imitwe myinshi iri kurwanya iki gihugu cya Isirayeli. Ibi ngibi Donald J. Trump akaba yarabitangaje ari kwiyamamaza, uyu akaba yagirize n'amahirwe yo gutsinda iyi manda. Atsinze Madamu Harris, iyi manda ikaba igiye kuba iya kabiri Donald J. Trump agiye gutegeka, akaba ari we mu perezida wa 47 ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo bikimeze gutyo, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we yakomeje gutanga gasopu avuga yuko igihugu cyose kiri muri NATO iri tegeko nirimara gutorwa ko Ukraine yemerewe kurasa mu gihugu cy'Uburusiya. Avuga yuko Ukraine idafite ubushobozi bwo kuba yarasa mu gihugu cy'Uburusiya ikoresheje izi misile. Uyu mukuru w'igihugu cy'Uburusiya we yavuze yuko Ukraine igihe izabirashe ku gihugu cy'Uburusiya ari ibihugu bya OTAN cyangwa se NATO bizaba byinjiye mu ntambara yeruye n'iki gihugu cy'Uburusiya. Yavuze yuko Ukraine idafite ibyogajuru byayifasha cyangwa se satellite zayifasha kuba zarasa mu gihugu cy'Uburusiya, ahubwo ibyo ngibyo bizaba biri gukorwa n'izi ngabo za NATO, harimo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'umuterankunga wabo mukuru ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin akomeje kuvuga yuko umunsi izi misili zakoreshejwe aribwo intambara izaba yatangiye. Ni intambara rero igiye ifite ibihugu bigiye biri kuri buri ruhande, mu gihe Leta z'Uburusiya ziri gufatanya n'ingabo za Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un bari kurwanira hariya mu ntara ya Kursk. Si ibyo gusa rero, Perezida Volodymyr Zelensky we atangaza ko ingabo ze zimaze iminsi zisakirana n'ingabo zaturutse muri Korea ya ruguru hariya muri Donbass.
inshuti zacu rero intambara se yabigiye kuba iya gatatu y'isi, intambara yabigiye guhagarikira ahangaha byifashe bite? Ni hagati y'aho Uburusiya rero buri gukorana n'ibihugu bigiye bitandukanye, ibihugu harimo Irani, hakaba harimo Korea ya ruguru, hakaba harimo Ubushinwa bwa Xi Jinping, hakaba harimo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye kwa Lukashenko. Ibi bihugu rero bikaba nabyo bifite imbaraga zidasanzwe, ndetse bakaba bafite gahunda y'uko intambara igomba gutsinda Uburusiya bugomba gutsinda iyi ntambara uko byagenda kose. Uburengerazuba bw'isi rero nabwo bukavuga ko Ukraine igomba gutsinda iyi ntambara uko byagenda kose. Reka dusimbukire hariya mu burasirazuba bwo hagati, aho ejo mu ijoro ryakeye ku cyumweru umutwe wa Hezbollah warashe ibisasu bibiri ku nyubako ya Benjamin Netanyahu, ndetse ibisasu byayisenye ikaba yaragiye hasi ku butaka. Benjamin Netanyahu rero akaba ari kuvuga yuko mu gihugu cye, haba muri minisiteri y'ingabo, haba muri minisiteri y'umutekano, harimo abagambanyi, ndetse hakaba harimo n'abamaneko bakorera igihugu cya Irani ndetse n'uriya mutwe wa Hezbollah. Benjamin Netanyahu rero urukiko rukaba rumumereye nabi rushaka kumujyana mu nkiko, ariko ayo ni amayeri yo kugira ngo barebe uburyo bakuraho uyu minisitiri ari we Benjamin Netanyahu, kuko bari kubona intambara ari guteza mu burasirazuba bwo hagati idafite icyerekezo, idafite igihe izarangirira. Mbese muri makeya ni amakuru ateye ubwoba ku banyayisirayeli. Hezbollah ivuga yuko mu mezi agera kuri 6 imaze guhitana abasirikari ba Isirayeli bagera ku 100. Nshuti zacu rero n'andi makuru yose turajya tugenda tuyabakurikirana 5 kuri 5, nimucikwe n'ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho hano ku Cyizere Family TV.